Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi Oktaviani. Saya dari kelas 10C. Di sini saya akan membacakan sajak yang berjudul Sene Bandung. Sajak ini karya Kanayudi Brata. Saha anu bisa mareman Sene Bandung, geni sakti nu nyebrot di dapur Cikapundung. Najan laut kidul ngoletrak dipake nyiram. Sene Bandung dayang sumbi gupai puncukna. Tangkuban parahu jadi suluhna. Sut urang sundur nyengot obor kemerdekaan. Brai caang lampu neon jutaan watt. Langit ngeprai, leungit harapan. Sene teuneng gening kawani. Ngalentab sagara keusik, ngahuru ngabela-bela. Ngaduruk leuweung gonggong, langit langgong. Afrika Asia bebas merdeka. Sene nyebrot di dapur Cikapundung, geni sakti cahaya ilahi. Homo bisa dipareman. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.